laut di Tanjung Baru Bapalur oto mawa ombak ganterkeun budak ke sisi Agepeng bengkel mandiri Lugai Jaya tempatna Allah para wisata Kapalura Otong Lugai Jaya anu bage di pasisir kaler kota Karawang tempat bari pamakan datang bari marahian yang pian luar biasa di Tanjung Baru mangketkeun rasa kadede di Tanjung Baru sampai ke rasanya di Tanjung Baru mangketkeun rasa kasih angin laut di Tanjung Baru mama ombak nganterkeun budak kasih tempat para wisata juga para remaja di basisir kaler kota Karawang tempat ulit bari pamandang Kapalura Otong Lugai Jaya anu mana di serangan Agepeng bengkel mandiri kapayun di basisir Bos Ajo Galon mah kaler kota Karawang Ajo Galon anu bager aturan kapayun Kapalura Loyo Lugai Jaya aturan kapayun deui Tanjung Baru Bapak Bos Jumadi Sudiantoro Lugai Jaya di Tanjung Baru nyampai ke Segema Tanjung Baru mangkat rasa kadede Kapalura Otong Lugai Jaya aturan kapayun deui angin laut di Tanjung Baru Bapak Ulis Aceh Lugai Jaya apana iro anu saya Alia Motor Lugai Jaya Ipong apana iro anu bager Adaria Kapalura Otong Lugai Jaya kapayun deui Kapalura di Otong Tanjung Baru mangketkeun rasa kadede ya di Tanjung Baru nyampai ke Bos Segema Kemet Mamah Kemet di Tanjung Baru Alia Bos Rege Jaipong Bos Ajo Galon Mama Imas Bos Rege Jaipong Mamah Kemet Putri Tunggal Mareman lang-langan pakidulan Garut opak pasisir ketir dian mah waktu